Mau lihat tema di Tuhan, mau lihat tema nang dihita sa luhuna. Di partikianon, nunga sidung be sa luhut akat secara adat. Nahobar pinukan yung puta na barjolo ita ulahon. Di parsoho ni bere namion, dohot boru namion. Alani mangihuto na ada na uli. Na pinukan yung puta na barjoloi, dapat matikina tong naik togon nami ma. Nasida tutongan ibagasna. Kami tulang. Asang kiat niyan saut Panginoon nami marhita tangyang ngami. Tutong kami anon bere nami dok boru namion tutongan ibagasna. Asan kok matong panggabian nakok persaulian di perumah kawan ni Nasida. Katik-kitik kena mangihut. Asa saya gajang mau buru Nasida. Jala dos roha Nasida. Rumah tangkai. Alani pada nami. Ya, abang kami. Arek tugun nami ma bere nami odok boru namion. Baik damang ma naho partusi. Sehali ma taliat langsung manut gijang dah. Ida tulang. Udah salah paham. Sada ma nak toluhani ma. Toluhani ma tulang. Toluhani. 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 Tulang jauh. Horas. Iya. Omai si Tio. Ida. Tio mah panggabi perhorasan di rumah tanggamu jualan dario. Horas. Jadi nggak tak calang mah beret taruh beruta. Pinasa ama tu hamong boru nami.